Mlekarska škola sa domom učenika dr. Obren Pejić u Pirotu, rasadnik znanja za kadrove prehrambene struke, postoji više od 70 godina. Pored prerade prehrambenih proizvoda u savremeno opremljenim učionicama, uređenim laboratorijama, učenici izvode oglede iz hemije, mikrobiologije, a u modernim školskim radionicama obogaćuju svoja praktična znanja. Prilikom nedavne posete ministra prosvete Mlekarskoj školi ispravljena je nepravda, pa je ovoj školi konačno i zvanično dozvoljeno da upiše odeljenje smera prehrambeni tehničar u 4-godišnjoj nastavi. Mlekarska škola je jedina škola prehrambena u ovom delu Srbije, da kažemo u jugoistočnom delu. Prva sledeća škola je u Nišu koja obrazuje ovakve slične kadrove, a nakon toga imamo u Negotinu. S obzirom na potražnju za naše obrazovne profile, zaista smo bili iznenađeni nakon prvog konkursnog kruga. Na sastanku sa ministrom, sa sastanku direktora osnovnih i srednjih škola u Pirotu, sa ministrom Šarčevićem, detaljno smo razgovarali na ovu temu. Zaista zbog sveukupne situacije ministar je svestan problema koji se desili, tako da, evo, kažemo, danas nam je i zvanično na sajtu ministarstva, nakon drugog upisnog kruga, dozvoljeno je da Mlekarska škola upiše odeljenje prehrambenog tehničara. Veoma od velikog značaja za Mlekarsku školu, s obzirom da jedna renomirana škola, kakva mi težimo da bude Mlekarska škola, škola sa tradicijom, dugom 75 godina, ozbiljna škola sa ozbiljnim kadrovima, sa ozbiljnim, da kažemo, potencijalima koje posjeduje i koje ona nudi, mora imati i odeljenje u 4-godišnjem trajanju. Tako da ovo ne samo značajno za kvalitet nastave u školi, već s obzirom i na saradnju sa fakultetima koje mi posjedujemo, otvaramo vrata svih velikih institucija. Mlekarska škola se stalno menja, prilagođava potrebama učenika i savremenim tokovima nastave. Obrazovni profil prehrambenog tehničara jeste najprivlačniji za učenike, jer ima široku prohodnost za buduće studije, ali za njim ne zaostaju ni ostali profili. Učenici izučavaju prehrambenu tehnologiju animalnih i biljnih proizvoda, organizuju prijem, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih proizvoda, vode prehrambene trake i rade u nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijama. Posebno je zanimljiv deo koji se tiče socijalnih partnera i mogućih stipendija za učenike ove škole. Smatram da smo dobro radili prethodnih godina i da ovi obrazovni profili su veoma traženi na tržištu rada. A mi zaista nudimo i jedan interesantan i lep program zajedničkog stipendiranja sa socijalnim partnerima. Mlekarska škola u Srbiji ostvarila je poslovno-tehničku saradnju sa više od 17 mlekara, koja se sastoji sledećem: u zajedničkom stipendiranju učenika. Učenici prvog razreda koji upišu obrazovni profil prehrambeni tehničar i prerađivač mleka dobiju stipendiju svi do jednog od strane Mlekarske škole, koja se sastoji u besplatnom smeštaju u domu, besplatnim udžbenicima za sve 3, odnosno 4 godine školovanja, HTZ opremu takođe škola obezbeđuje, a normalno obezbeđujemo i saradnju navedosmo sa socijalnim partnerima. To su mlekare iz svih krajeva naših zemalja, od Niša, koji je nama neko najbliži, Svrljiga, Ražnja, Kragujevca, do, kažemo, Tutina na zapadu i Bačkog Petrovca na severu. Tu su mlekari iz Vladičinog Hana, Leskovca, znači iz svih krajeva naše zemlje. Tako da slobodno možemo pozvati decu iz ovih krajeva, neka se zainteresuju, pitaju vlasnike mlekara da li su spremni za stipendiranje i na kraju mi kao posrednici upoznamo njih i oni potpisuju ugovor sa roditeljem. Tako da možemo reći da učenici prvog razreda obrazovnih profila prehrambeni tehničar i prerađivač mleka dobijaju 2 stipendije, jedna od Mlekarske škole koja je besplatni smeštaj, a druga u određenoj novčanoj sumi koliko se učenici i roditelji dogovore sa mlekarama, socijalnim partnerima.